Langutisa mahungu ya nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga kusuka eAukland Park eJoni. Hi sungula hi tinhlokomhaka. If you are not fearful of the minister, why then did you act? Nhloko ya IDEC Andrea Johnson akonanisiwa hi khomixini ya madlanga mayelana ni matekelo ya yena ya swiboho swa vuchuchisi. Vafambisinkulu va Yunivhesiti ya Venda eLimpopo va yimisiwa entirhweni mayelana ni swihehlo swa vukungundzwani. President wa CAF Patrice Motsepe u hyozele mufambisi Gianni Infantino naswona va ta balanga nhlawulo wa SAFA. Hi tlhela hi amukela nakambe eka mahungu ya Xitsonga eka SABC2 na le ka channel ya mahungu ya le haye eka vuhaxi bya DTT. Vito ra mina ni Khazamula Ngobeni Riperile. Ntokoto ni vuswikoti bya nhloko ya IDEC Andrea Johnson tanihi muchuchisi wa ku tlula 30 wa malembe byi xoperiwile hi khomixini ya madlanga namuntlha. Johnson u konanisiwe hi swiboho leswi a nga swi teka eka nandzu wa vukungundzwani eka ku thoriwa ka Brigadier Dineo Mukwile eka xiyenge xa vunhlori. Khomixini ya madlanga yi yise emahlweni konanisa nhloko ya IDEC Advocate Andrea Johnson mayelana ni nandzu wa vuxisi ni vukungundzwana ehenhleni ka Lieutenant General Dumisani Khumalo ni maphorisa yan'wana ya xiyimo xa le henhla. It is only now that you have clarity as to what exactly the test is. There is a test which is not subjective as you suggested it was, or a test which does not seek to mix a subjective and objective test. It is simply objective. So before now, you had, I feel bad to have to use this word, but your understanding was this muddled view of what the test was, which muddled view came out as I engaged you. So that was your understanding until now, until during this engagement. Is that a fair suggestion to you? It is fair. Tlhandla kambirhi emasungulweni khomixini yi twele leswaku tsalwa la swivilelo ri te ri huma eka holobye wa maphorisa Senzo Mchunu ku ya eka IDEC. Va ri papila a ri nga ri na nchumu xa ku ringanela ku simeka nandzu kambe Johnson u tsandzeke ku tsalela holobye ku n'wi hlamula hi xiyimo xa papila leri. Leswi vangaka xivutiso xa leswaku xana Johnson a chava holobye Mchunu ke kambe Johnson u kaneta mavonelo lawa. If you are not fearful of the minister, why then did you act? What motivated you to act in circumstances where there was nothing in the content of the letter from the minister? You were not fearful of the minister, as you suggest, but you still went ahead regardless and gave the instruction that you gave to Mr. Perumal. What motivated you? What was the motive behind your action? If it was not fear of the minister, what then was the motive for you to act in the manner in which you did? Is to follow up on, is there a Section 27? Ku yisa emahlweni khomixini yi twi vumbhoni leswaku IDEC va lave tsalwa ra ku hlamba xiviko xa papila ra Section 27 kusuka eka Fadiel Abrahams ematshan'wini yo koxa tsalwa leri kusuka eka nhloko ya vafambisi ehofisini ya holobye Mchunu ku nga Cedric Kabinde. Leswi paluxa leswaku IDEC a va ri ku endleni ka vulavisisi bya vona lebyi nga fambelaniki helo na mhaka ya ku kavanyetiwa ka tidokete ku nga leswi papila leri a ri kombisa tanihi xiphiqonkulu. Why is Mr. Adams's affidavit not confined specifically to the complaint he had laid with the minister? Was that at the instigation by IDEC? It can only be at the instigation of IDEC. Ntshamo wu yisa emahlweni. Ntengo wa Vusimuzi Kate Matlala ni vahehliwa van'wana va mune wu ye emahlweni ekhotonkulu ya Joni. Namuntlha ntengo a wu langutisa eka swihehlo swa ku va Kate Matlala ni vahehliwa kulobye va ringete ku dlaya n'wamabindzu Joe Sibanyoni. Mbhoni ya mfumo Bethwel Qele loyi a ri murindzi eka ndhawu leyi mhangu yi nga humelela kona u konanisiwe hi ku va sweswi
a tirha eka khampani ya Joe Sibanyoni. Mbhoni ya mfumo Bethuel Cele u byele Gqwetha ra Muhehlo wa vumbirhi Barry Groove leswaku ntirho wa yena a ku ri wa vurindzi eCenturion Country Club ku nga ri ku hlayela tindhawu to paka mimovha. Leswi swi landzela endzhaku loko a vutisiwe ku hi tindhawu tingani to paka mimovha emahlweni ka estate. You give us an estimation of about how many parking bays there are? Kukhona la kukhona manje ama line demarcated line. Yeah. Ungasitshela ke manje ukuthi can you give you an indication where they are? How many? How many parking bays? Oh, indawo zokuphaka zingaphi lapha? Hayi angaze ngikwabala. I've never counted them. Umsebenzi wami bekugada hayi ukuzokhawunta ama parking. Cele o kanete mhaka leswaku u balesele n'wamabindzu Sibanyoni naswona a vutisa ku i yini lexi nga endlaka ku a endla tano tani leswi Groove a vutisa ku balesa ku nga va ku humelele xihoxo. Fona uphendula. Angizange Can I move on? baba uSibanyoni mina. Bengizodinga imdubulelane. I've never shot by Spanyoni. What was the reason for me to have shot him? Well, what about accidentally? Hlezi ke ibe Hayi lokho ingozi. kuphuma kuwena mfowethu. That is from you, my brother. Cele u ta yisa mahlweni no nyika vumbhoni mindzuku. Milandzu hinkwayo ya Sergeant Fanny Nkosi yi hlanganisiwile namuntlha ekhoto ya Pitori. Milandzu ya Nkosi yi katsa vukhamba ni ku sivela voko ra nawu eLimpopo. Xikan'we ni leyi nga humelela eka xifundzankulu xa Gauteng laha Nkosi a nga kumeka ni tidokete ta maphorisa ekaya rakwe ra Pitori, swibuluki na mali ya ntsengo wa le henhla wa kwalomu ka 50 wa magidi wa tirhandi ehansi ka mbedwa. Sejeni wa maphorisa loyi a yimisiweke entirhweni Fanny Nkosi a ri ekhoto namuntlha endzhaku ko va nandzu wa yena wu susiwe ekhoto ya majistarata ya Thohoyandou ku ya ePitori. Eka nandzu wolowo mfumo wu hehla leswaku Nkosi u lave docket ya nandzu naswona u teke swilo leswi kombisiweke ku katsa ni nkwama wa mbangi laha a hemba. Endzhaku nkwama wu tlheriseriwe exitichini xa maphorisa laha ku hehliwaka leswaku ku kumeke ku susiwe swin'wana. Mfumo wu byele khoto leswaku wu na xitifiketi lexi pfumelelaka leswaku milandzu leyimbirhi yi tengiwa ekhoto yin'we. The state is in possession of a certificate authorizing centralization of a matter which occurred in Venda in Thohoyandou, and the certificate is attached to the charge sheet of authorization from the Deputy National Director of Public Prosecutions. In addition to that, Your Worship, the matter is ready for trial and may be transferred to the regional court. Gqwetha ra Nkosi ra pfumela leswaku ri kume xitifiketi u ri u lunghekele ku tenga. First, we wish to confirm that I was furnished with a copy of the centralization certificate. I do confirm that I am in possession of such. We have discussed the date, Worship, of the 19th day of August. The date is indeed in order. Please go forward. Nkosi u ta tama a ha ri khotsweni ku fikela loko a ya ekhoto nakambe laha a nga ta ya ekhoto ya xifundza ya Pitori hi siku ra 19 n'hweti leyi taka. Muaki wa le Zimbabwe Ndodana Chuma lo a hehliwaka hi ku dlaya nghamu ni vana vambirhi eBritain u tsan'we ku yisa emahlweni ni xikombelo xa bail. A ri ekhoto ya Joni namuntlha laha a hehliwaka nakambe hi ku kumeka ni xibalesa lexi nga riki enawini ni maqulu. Loko swa ha te tano maphorisa ya le Britain va humese xileriso xa leswaku Chuma a khomiwa. Thank you, Mr. Chuma. The court has been informed that there's investigations that are outstanding in this matter. That will be the chain statements together with the ballistic results. Those are still outstanding. So your matter is adjourned until the 27th of August 2026 for those investigations to be undertaken. You have informed the court that you are abandoning your bail. You will indeed be kept in custody until the 27th of August 2026. For now, you are excused.
khale ka xipikara xa palamende tlhelo holobye wa vusirheleri no Siviwe Maphisa Nqakula u sungule ku tenga ekhotonkulu ya Pitori. Maphisa Nqakula u byele khoto leswaku u hava nandzu. U hehliwa hi 12 wa milandzu ya vukungundzwani. Murhangeri wa vandla ra UDM Bantu Holomisa yena nga sungula ku nyika vumbhoni ekhoto. Holomisa yena nga sungula ku mangala nandzu wa vukungundzwani ehenhla ka Maphisa Nqakula hi malembe ya 2021. Holomisa u ri u teke xiboho xa ku paluxa mhaka leyi endzhaku lomu wa ndleve hi mukontraktara loyi a nga hakela Maphisa Nqakula 5 wa mamiliyoni wa tirandi. Mukontraktara wa kona u tlhele a humesa vumbhoni bya tihakelo eka swiyenge swa maphorisa. Kambe Maphisa Nqakula u nantswa tilo eka swihehlo leswi. Komiti ya palamende leyi endlaka vulavisisi bya ku hlongola President Cyril Ramaphosa yi languteriwa ku hlawula murhangeri wa vumbhoni hi wa vunharhu vhiki leri taka. Mutshami wa xitulu wa komiti Makashule Ghana u kombele mavandla tipolitiki ni swirho swa komiti ku bumabumela vayimela ku langwa. Ghana u ri nxaxamelo wo hetisela wa vayimela ku langwa wu ta tivisiwa ximfumo hi Musumbunuko. So as things stands, we extend the time for new nominations to Friday, 1800 hours. But I want to appeal to honorable members and political parties. If you have a name today, please submit it today so that the team at legal can check availability and do any further due diligence. It's my commitment that by Monday, you will have the list of only available ones. We'll no longer go back to the ones that are not available. We'll give the list of those that are available so that you have enough time to lobby one another in preparation of our meeting on the 29th of July 2026, and that we keep the 4 names that are available. It's Advocate Hofmeyer, Advocate Sleka, Advocate Jemmy, and Advocate Ngalwana in the pool, and that we are adding to this pool. So these 4 are accepted as available, and we are adding to the pool that the new pool will then, of those that are available, will be circulated to members on Monday in preparation for the meeting of Wednesday. Timasipala to tala eKwaZulu-Natal va tshemba leswaku ku andza ka timhangu ta ku onhiwa ka miako ni nhundzu ya masipala swi na nkucetelo wa tipolitiki. Va hleketela leswaku onge ku na vanhu lava nga na xikungu xo tshamela ro kavanyeta mphakelo wa vukorhokeri tanihi leswi nhlawulo wa timasipala u nga kwala nyongeni. Xana mphikizano wo lawula timasipala wu nga va ka xiyimo xo biha tanihi leswi milandzu ya ku onhiwa ka switirhisiwa ni swilo swi endlaka leswaku ku nyanya ku ehleketeleriwa leswaku ku na nkucetelo wa tipolitiki. Timasipala to hlaya eKwaZulu-Natal ti vilerisa hi nhlayo ya timhangu leti nga khumbiki ntsena mphakelo wa vukorhokeri kambe swi hoxa xandla eka ku tlakuka ka ku kala ka ntshamiseko wa swa timali. Masipala wa Umhlathuze se wu lahlekele hi mamiliyoni 13 wa tirandi lembe ximali leri nga hundza. That's not a sabotage. That is merely trying to say no, we are stealing because we need money or and so on. Part of it is to portray the municipality as a failing municipality because they know that if there is no water, even my own IFP people become hostile against me. If there is no electricity, they become hostile against me as the chairperson and the leader of the municipality. You know, people unite when there is no water. Ngwezi ori leswi va vilerisaka swinene I ku mitlawa leyi hehliwaka ya vugevenga yi tirhisana na vatirhi va ka masipala. This thing looks very well coordinated. We have now information that there is collusion amongst some of our employees, rotten employees.
Mhlathuze hi yin'wana ya timasipala to hlaya leti nga mangala mhaka ya ku onhiwa ka switirhisiwa. Masipala wa Msunduzi ePietermaritzburg wa ha ku sungula vulavisisi bya le ndzeni mayelana ni swihehlo swa ku onhiwa ka switirhisiwa swa wona swa mati. We are aware that incidents of infrastructure interference tend to increase during periods of heightened political activity. As such, the municipality has initiated both internal and external investigations into this matter. Masipala wa eThekwini wu tlhele wu vika leswaku wu lwisana ni ku onhiwa ka nhundzu ni switirhisiwa swa mati. Vatirhi va masipala va vule leswaku va kuma swiviko siku ni siku naswona swi koxa masipala mamiliyoni wa tirhandi leswi engetelaka ntshikelelo eka xiphiqo xa swa timali. Hi tlhela hi amukela nakambe eka mahungu ya Xitsonga eka SABC 2. Eka hungu ra nhlawulo wa timasipala lowu nga ta va kona hi Hukuri na n'waka, Khomixini ya Nhlawulo IEC va kombele mavandla tipolitiki na vayimela ku langwa lava tiyimelaka hi voxe ku titsarisela eka nxaxamelo wa vayimela ku langwa wa IEC. Tanihi ntolovelo hi burisana na nkulukumba Donald Shingange kusuka eka IEC. Mr. Shingange, ri perile na ku amukela ka mahungu ya Xitsonga. Riperile na mxeweta na ku khensa nkarhi lowu mi nga nyika wona. Ja, mi nga hi hlamusela xana vayimela ku langwa ni mavandla tipolitiki va nga endla njhani ku titsarisela ku va eka nxaxamelo wa IEC? Inkomu tanihi khomixini hi tile na endlelo leri olovaka leri vitaniwaka online candidate nomination system, kasi leri i endlelo leri mavandla ya tipolitiki ku katsa na vayimela ku langwa vo tiyimela hi voxe va nga kotaka ku va submita kumbe ku tisa tifomo ta vona ta vayimela ku langwa ku nga va ku ri tifomo ta ward kumbe ti ward list kumbe ti PR list, kasi loko va ri vayimela ku langwa vo tiyimela hi voxe ku nga va ku ri fomo ya ku kombisa leswaku va nominatiwa tanihi candidate xikan'we na ku va na vona va accepta. So hi ku komisa va nga kota ku va submita kumbe ku tisa tifomo leti hinkwato hi ku tirhisa endlelo leri ra online candidate nomination system. Ya, va swi endla ku hi sweswo? Swi endliwa online ntsena kumbe na le tiofisini va nga mi endzela? Hi le ku kondleteleni ka leswaku va tirhisa endlelo ra online hikuva ra olova naswona kusukela sweswi hi leri se ri nga pfuriwa ku va nga kota ku va nghena eka rona, kasi hambi ku tisa etihofisini ta hina va pfumeleriwa ku va nga tisa laha vaofisiri va hina va nga ta fikaka va swi langutisa loko swi helerile kutani va swi amukela. Mi nga hi hlamusela hi wihi nkoka wa ku titsarisela? Nkoka wa ku titsarisela i ku hi ku ya hi nawu munhu swi le rivaleni swa tiveka leswaku ku va a kota ku va a nghenela nhlawulo u fanele a va a titsariserile, kasi leswi hi endlela ntsena ku hi ta kota ku va hi tiva leswaku hi langutane na vayimela ku langwa vangani ku ya hi tiwadi leti nga kona etikweni, leswi nga ta hi pfunaka loko swi ta eka timhaka ta ku kunguhatela nhlawulo lowu nga ta va ka kona hi ti 4 ta November 2026. Nkulukumba Shingange, hi khensi swinene nkarhi wa n'wina eka mahungu ya Xitsonga. Vafambisinkulu vambirhi va Yunivhesiti ya Venda eLimpopo va yimisiwe entirhweni. Vafambisi va katsa Vice Chancellor tlhelo nhloko ya yunivhesiti Dr. Bernard Ntambeleni ni mufambisinkulu Lonwabo Krazia. Huvo ya vufambisi bya yunivhesiti yi va hehla hi vukungundzwani. Huvo ya vufambisi bya yunivhesiti va ri ku yimisiwa ku tirha ka Vice Chancellor Dr. Bernard Ntambeleni na mulawurinkulu Lonwabo Krazia swi ve kona hikwalaho ko va amukele papila kusuka eka xikalavito ri va hehla hi vukungundzwani. Ehansi ka vufambisi bya Ntambeleni ku vile na nhluvuko lowukulu eyunivhesiti.
lowu katsaka akwa ka muako wa manyunyu wa tidyondzo ta sayense ya swa rihanyu. Yunivhesiti yi ri ku le ku endliweni ka vulavisisi bya le henhla bya swihehlo. The University of Venda Council at its meeting held on the 16th of July 2026 took a decision to place the University Vice Chancellor and Principal and the Chief Operating Officer on precautionary suspension pending investigations following the receipt of allegations through an anonymous letter that was shared with the University of Venda Council. Ne hao va ri na vona va kume papila ro huma eka van'wana. Randi yi tiyelerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara i 16 rand 41 cents, pondo i 21 rand 95 cents, euro i 18 rand 73 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 14 cents. Minkavelo eka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $1,700 hi ounce, platinum i $1,601 hi ounce, nxavo wa oil yimbisi i $107.60 hi mphongolo. Kasi ka mitlangu, president wa CAF Patrice Motsepe u vula leswaku ntlangu wa bolo ya vaxisati eka tikonkulu Afrika wu na nkoka tanihi wa vaxinuna. Motsepe a vulavula na vateki va mahungu eJoni masikunyana ku nga se sungula 2026 Women's African Cup of Nations eMorocco. Mphikizano ta sungula eRabat hi Sonto exikarhi ka Algeria na Senegal. Mali ya mphikizano wa WAFCON yi tlakusiwile hi 900% kusukela Motsepe a teke vurhangeri bya CAF hi n'hweti ya Nyenyenyani hi 2021. We've increased the prize money by 900%. Last year, when I became president, the winner of the women's competition got 200,000. And then we got it to 1 million. Now they get 2 million. So you win. We've increased the prize money for the winner by 100%. We've increased the overall, the money that so the winner gets 2 million, which has been increased enormously, and you'll get it, don't worry, you'll get it in the document. But we've also increased by 495% until we have that trophy on the African continent. Mahungu ya namuntlha ya gimeta kwala kambe mi nga fambeli kule, ti akeni N'wamkhalani u yisa emahlweni ni maxelo endzhaku ka mavhengele. Nkomu. Inkomo Khazamula riperile a langutisile leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini madyambu ya namuntlha loko langutisa ka la xifundzenkulu xa Northern Cape kasi na kwala Western Cape kona ku langutele mapapa lama nga ta va ma ri kona kasi mundzuku loko hi langutisa ka la xifundzenkulu xa Eastern Cape kasi na kwala Western Cape kona moya wo titimela wu ta va wu nghenelelile kasi loko langutisa ka la xikarhi ka tiko kona ku langutele mpfula yo vevuka leyi nga ta va yi ri kwala ka 30 wa ti-percent a langutisile leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini kwala xifundzenkulu xa Gauteng kasi nampundzu maxelo ya ta va kha wu titimela kasi loko langutisa ka la Pretoria ku ta va kha ku kufumela 23, Johannesburg yona yi ta va yi kha yi famba ka 20 wa ti-degrees loko langutisa xifundzenkulu xa Limpopo kasi na kona ku langutele maxelo la nga ta va kha ku titimela nampundzu kambe loko siku ri kha ri famba ku ta va kha ku kufumela kwala Musina kasi na Thohoyandou loko langutisa kwala Giyani Maphata Blinkwater Malamulele kasi ka Homuneli ka Dzumeri hi nga rivali na kwala Blinkwater na kona ku langutele maxelo yo kufumela la nga ta va kha yi 29 kasi loko langutisa kwala Phalaborwa yi ta va kha kufumela yi famba ka 29 wa ti-degrees kasi na kwala dorobeni ra Polokwane na kona ku ta va kha ku kufumela yi famba ka 25 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala xifundzenkulu xa Mpumalanga kona ku ta va kha ku hisa kwala Sikhukhuza kasi na le Mbombela ku kha ku hisa loko langutisa kwala Kunyamahembe kasi kwala Khonhuku kasi na kwala Thulamahashe na kona ku ta va kha ku kufumela yi famba ka 27 wa ti-degrees loko langutisa xifundzenkulu xa KwaZulu-Natal na kona ku langutele maxelo la nga ta va kha ku titimela nampundzu Richards Bay 27 kasi loko langutisa kwala dorobeni ra Durban kona ku ta va kha ku kufumela yi famba ka 24 wa ti-degrees loko langutisa xifundzenkulu xa Eastern Cape kasi na kona ku langutele maxelo nga ta va kha ku titimela nampundzu kambe siku ri kha ri famba ku kufumela Mthatha 24 kasi kwala dorobeni ra Gqeberha kona yi ta va yi kha
famba ka 22 wa ti-degrees loko langutisa xifundzeninkulu xa Western Cape kasi nakona ku langutele maxelo la nga ta va kha ku titimela eka tindhawu to tala ku titimela George Mossel Bay 16 kasi kwala dorobeni ra Cape Town nakona ku ta va kha ku titimela yi famba ka la ka 15 wa ti-degrees loko langutisa kwala Northern Cape kasi nakona ku langutele maxelo la nga ta va kha ku titimela nampundzu Springbok 15 kasi Krumana yona ta va kha yi titimela famba ka 21 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Free State kasi nakona ku langutele maxelo la nga ta va kha ku titimela nampundzu kambe siku ri kha ri famba ku kufumela ka wala Velcom kasi loko langutisa kwala dorobeni ra Bloemfontein nakona ku langutele ku kufumela kambe ku ri na mpfula loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Northwest nakona ku langutele maxelo la nga ta va kha ku titimela nampundzu kambe ku ri na timpfula eka tindhawu tin'wana Rustenburg 23 kasi loko langutisa kwala Mahikeng yi ta va yi kha yi famba ka 24 wa ti-degrees kasi lawa ku ri maxelo na mina ntombi ya ka Khalani Riperile.